Kani gade ke Patisi TV, bat fidang pek yaki kubor baman kasngi. Kaseng HYC, henden kasngi ke arpnyo trek unailar, klalait ban khandra labor license, yaki katto kani ke jaka, bapentrai yaki jing tayeng, hakani ganong ba shilong. Kawai ni kini kadai ha Windermere Estate, kabaran hapo Ompling, bat hangne ke jing pentrai tayeng kadai nakabenta ke Windermere Resort. Hakaba ki babon ginong trai kadai ki Barjala, kumta ke HYC kala toket, yaki ni kinong bela, yaki labor license, kumjo ru yaki wedi ki kot kisla, ban penchisha bakidai ginong India. Kaseng HYC kala penlong yakni gajing khandra leng ba kasir lapalang operation bat hakni gajing lek khandra laidan langru kinong ket kam jonga dorbas nong umpleng bat ki pulet narenja police station hakni gajing khandra yaki kot kisla jongi ni kinong bala lalap baki babon hi kinong trei hangni kimdan satya yaki kot kisla babyang kumjo ru yak labor license tang hadin khandet por gajing toket yaki ni barjala lawan poiru sautrai jongani gajing tai ba Charles Pongrop rengkat ukhon jong uba David Nongrom bolong ru MLA jong kamorong kneng constituency HYC dan yang kini saya bahalang apa kimut dia kebaba tinggi ni pinyak nomor ba lai apa asam ru kelas dang le tu NRC ban detect dia ke illegal dia shulong am kala ru nya ble lam kumtat fi pin pe ya kani ka jela jungi astang bon kini kiba kibom dan ngamti bodan bom dan makilai bun bawan nabar Pimpe hak yang dorbar men hak niru, dorbar ki crunch pangka issues of work permit ni. Dengan apa sih? Mungkin nak work permit. Kemudian ke kamram jungi. International work permit, state kemudian jurisdiction men ayun ni. Kemudian Ministry of External Affairs. Ikan turun ngala persya, tambah. Nanti lasang ya tu ni kami asyikman. Kumtai ke ni perkara lang. Umar ba ngim pa ba ke jela jui kan long kumbolong ki we jela pin pura jayu itrai snong lalong ki lalong ki nabari te ki bon ki we ki lapia diketai dengan setenar ken kejingan juga ni tambah inhap ya ke belinti ke procedure apa follow ke ko able mo kejingan jo keseng kalong ba hadin ke jusukya ba ngin i ba hadin ke jing publish ya ke NRC draft angki hapo asam lai i ba katkum ka khubor katkum ka jingtep ka bengiyo laong ba pelat so pulak ki breu ki belsa exclude nang thina po asam NRC but yo ke kum keseng yo ke input ba kini ki breu ki babon hi majority naki kin sayale ban persang ban ritengen hapo ke state ke jungi lingba kikam belas ni ba lesi hadin habut kini kibriu anda kila kham kieu kila kham biang kin sa exploit pat ya kita ka economic interest jung kejat beriu hakaba anda kila dap banyu exploit ya ke economic interest kedan kejingma ba kum kejat beriu ni sa exploit hak political power but anda kila sa exploit hak political power kum kejat beriu ni tikna ba ni solong kita kejat beriu Tripura kiba ni la sakim ta kilong tang ki mender hapo state lejong tekum keseng hadin kejingkran bat kini ki try jaka ki bolong ta kinomi khmat na ki artili kursi ki kilakula ringi ban kin pinbang ya ki kot kisla jong kini kinong try barjala ki bum shimladan watang ki bum shimladan ya ta labor license ki bum shimladan ya ta police verification dre ki boldan tang ya ka epic hakabakum keseng nginut ban khubar ba ka epic hi kamdai ka valid document kumbangil i hapo asam namar ba wat UMP hapo asam wat UMLA wat para jong presiden barim jong kari India Farkudin ru rasak skrip lepo atin ke NRC draft dan let's say kani hi ka penpau syai bat ka penisai ba ka epic hi kamdai ka ta valid document ban proof bangilong kita ke genuine Indian citizenship dan kalian keseng hadin ke jukran bila pha sange no ikini borok kini ki barjala ki budan hangne kat ba kimpala ban pinbang ya kata ka labor lesson napo ka KCDC ba kumju ya kata ka police verification naka state ka bakiwan ko na kalian kesengru ni maham tingya ya borok ki ya untang hangni ringi maham tingya e borok ki kontraktor ya kinu ki trajaka but ki ba pintreng ya kini ki construction site ba kasanghi kani kadai ka rinti ka ba khaddu ka bangin wan ikren ka bajai bat lada kidang yai menti bat kidang yai pede ban pinbang kita kikot kislah haswa kajing itu keluar kaseng
ngilap kum keseng lihat ke bating ya pengin migran show tang dak ketien kenturu e de borsnong bakilong ki bakit kya bakilong kemudian ke jingkit kli nam ta kalawe juga jap riu ombat perkat tang nakamta ke interest dan ke yonong jong simet dah hakaban ai kini ki NOC ye kini ki nongsong kini ki barjala tang ban kinyok ban menteri hapo kini ke jela jung